تماشاوان هێژا دەم باش شووەرە ئەم ئیرۆژی لەسەر ئێکرانên خانی TV bi bernameyekê nû a hûr û kur li pêşberê we ne. Du mêvanên me yên hêja hene. Mêvanê me ewil em bêjin kêkê Nûrettin Yekta Seyda û nivîskar û wekî din jî Seyda û nivîskar birêz Feyzullah Yalçın. Kêkê Nûretullah tu bi xêr hatî. Zor spas keko xwediştar razî be inşallah. Kêkê Feyzullah tu jî bi xêr hatî bername. Serserê min ser çavê min şeva xweş dema xweş. Sabin spas dikim. Temaşevanên hêja em îro mijara me di çarçoveya dînê İslamê de xebatên neteweyî ye. Mêvanên me di vê mijarê de ji xwe pisporin. Ez ê pêşî bi Seyda Mela Nûrettin Yekta dest pê bikim. Niha Seyda ez dixwazim pêşî hûn ji me re wisa çarçoveyekê xêz bikin. Belê weke Mislimanekî em bêjin mesuliyetê me heye li hember dînê me. Weke Mislimanekî mesuliyeta me heye li hember şexsê me û em bêjin civak malbata me. û hinek mesuliyetên me jî hene li hember civaka me milletê me. Lê tabî lazim em li gor dîn û diyaneta İslamê tev bigerin. Ez dixwazim bizanibim ka gelo dînê İslamê ji bo xebatên neteweyî çarçoveyek xêz kiriye û sînor çi ye, bi giştî dikarî piçekî ji me re vê behs bikî û ji jiyana pêxemberê me Hezreti Muhammed jî eger tu bikaribî mîsalan bidî em ê kêfxweş bibin. Mesela wî gelo xebatên bi vî rengî kiriye ji bo neteweya xwe, ji bo milletê xwe, ji bo zimanê xwe û heta kîjan raddeyê ev em bêjin destûr heye û ji kîjan raddeyê şûn de destûr tune dînê İslamê de. Bismillahirrahmanirrahim. Niha Xwedayê Teala insan ji yek mêr û yek jinekî çêkirine ku Adem û Hewwa ye. Di ayetê Qur'anê de di Qur'ana Kerîm de gelek ayet di vî warê handa ye. Li ser qewma du ayetê Tirk dibên belîrgîn eşkere vekirî ku her kes jê fehm dike, her kes kî bixwaze jê fehm bike, fehm dike heye. Xwedayê Teala di Sûreyê Hucurat ayet 13 da dibêje ey gelî insana, navê gelî Ereba, gelî Tirka, gelî Kurda ya gelî İngilîza, dibe ey gelî insana me we ji yek mêr û yek jinekî çêkiriye ku ev ji Adem û Hewwa ne ayetê dinya da vekirî dibêje vana û divê me îrad kirî û bûne qebîle qebîle, eşret eşret, millet millet, nijat nijat ji hevdû qetan diye. Mavet din da Xwedê dibêje ke me bixwasta me dikar û însan piştî xista yek ummetî, yek zimanekî, yek rengekî mesela. Ama dibêje me we cuda cuda ji hev qetan dî lî tearefû kesê godarî me dikinê Erebî dixwandinê Seyda û Mela baştir dizanin ji bona yani qebîla qebîla millet millet nas bike ne şexsî yani jêra Ereb bavê müşarekê dibêjin millet milleta nas bike tu çi kesekî ez Erebim eyvallah em te naz dikin tu çi kesekî ez jî Kurdim gere ew jî wisa min naz bikin yani ayet were ê baş e çima Xwedayê Teala ew xwasa însan ji hev cuda çêkirine ev cudatiya wan delaletê ser çi dike mesela fabrîqekî tek çeşit tiştekî çêke eva mana wî ew fabrîqa zayıf e ama aynı fabrika hezar çeşit araba çêke misal dibêjin demek ki ew fabrika gelekî mezin e Sûreyê Rum ayeta 22 da jî Xwedayê Teala dibêje ve min ayatihi ji ayetê Xwedayê Teala yani ji meznaya Xwedê ne delaletê ser meznaya Xwedê dike ku erd û esma çêkiriye û ve ihtilafû elwanîkum ve elsinetikum dibe yani cudabûna zimanê we û rengê we tu çi Afrikaya reşin tu tevê dera Avrupayê spînin zerin tu çi Asyayê mesela esmerin Xwedayê Teala rengê we zimanê we ayetek ji ayetê xwe çêkiriye bi vê münasebetê însanekî bi awayê olî bêje ez Müslümanım gere bi temamê ayetê Qur'anê bawer be eger mümin be yani bêje ez müminim bawermendim gerek bi temamê ayetê Qur'anê bawer be lewra Xwedî di ayetekî de dibêje efetûminûne bi ba'dil kitâbî ve tekfurûne bi ba'din
آنقی ون بهنکا باورن هنکا انکار دکن وقتی هم لیدن یارن مادام هبونا ملتا قوما آیت خدیه و امشی دوین ما ایمان بخدی به کتاب خدی آنیه و چاخی گره که ام چه بکن گره که ام و چاخی اوان آیت خدای تعالی بینن بر چاوی خواه انکارا ملت کدنی نکن انکارا ملت کدنی نکن ها ملت جهودو جدانه بر رنگ خواه به زمان خواه گلو ملت اک سر ملت اکی راه قرآن ویاجش پر باش شروع بید که یعنی ملت سر ملت راتونه آنجا تقوی کی پرش خدای حس که خدایش بی حس که کی پرش خدای حس که خدای تعالی مکافات آن دنیا و یالی داده دوی دنیا هنه دانا تو نکاری بیشی ولی از مروه که پر تقوام روی 5 وقت فرضی دکم سنت اشتراک کم شبی رادم سنت کم و چه خبره ما فهمیشه ملینوی زیاده تر به ما فکری و ساعت و مناسبت در دنیای ده حق خودی دای عربا دای ترکا دای انگلیسا و حق دای کرداش دست دورته دا تو نه ای وقتی اونی حق ما جمع بس دینن و یاد بس ظلم نوی بیاد ظلمه نوی بیاد بچه دبی نجات پرستی دبی فاشیستی فقط وانا 1000 ساله عرباشی 1000 و حتی بیم 300 ساله عرباشی عثمانیاشی فارساشی دینی اسلام تم لهمبر کرده بکارانیه وقتی تو بیشی تو چی کسی که دوی ترکم تو چی کسی که از عربم تو چی کسی که از کردم یادوی هم برای هفدونی چی ایجاد که تو دوی از کردم فسبحان الله فرزان راست عرب و ترکات موسا یا تو دوی ترکم ادنی خاناکم چما ادوی از کردم با چی حتی دم هم از میناک که بدم بری چند ساله که از این آدم ترکیه ملعالی که حوالی ملتی چون میداری شبرا گوگو ولی سبی جوینا سروکی جماعت اسلامی نام اسلامی از بیشم ملتی پرن مغازی میشی کنه خوازم تو جواره مهرم و داری مگویم هرم ایتا به حوالی هفدوی به سالانش هم حزی دکین کنیا گوها گو از بیم تو ملای آن نا گو که از بیشم تو ملای و گلک تش داشته پرسکن مگو سیدا برا پرسکن تش کنه گو تو خو امین یا مگو تو جمعی وقتی زور میکرد ما توش بونا چی سیکنی که یاری خیام میکی هم کنیان چون امروشن تو باور کی بلکی 5 سوالی جمع کرن دارالحرب چیه دارالاسلام چیه امت چیه یکی تی چیزم چی کیف اون گلک جمرات داوید یکی گو ما وستا گو زمان دایکا ته چی مگو زمان دایکا من کردی از کردم الحمدلله وقتی من نگو از کردم الحمدلله اوی جماعتی تدگو که حاشا مر انکار خودی قرآنی بکه چار شاشته به وسا شاش اما زور بول چای هدو نیرین و دی دوی یکیجی ونه بو هنک ساکنین سورموری هدو بون گو یا گو خوازا تور نگو تا مگو چما یا خودی مکر چکر از عیسیان بکم یعنی جبو چکرنا خودی از عیسیان بکم خودی مکر چکری از حمد خودی بکم یعنی مگو مال علی رابی یا تشمرا گم چن جماعت مسلمان ته وانا ایمان نه ایمان وانا تو نه یا وانا ارقه کی انکار دکن نه از کردم حرامه چما تو دوی پیغمبر گویی کسی ارقچیتی نجات پرستی بود که نشو متامنه اپکی ارقچیتی چی وی ناویشه جبهه چرا گفتن چما میشنا که گویی خدای قرآن داده بشه ولا تقرب الصلاه نسکین میش نه دبا حیران دوی آیاتشه دوی یعنی وقتی و سرخوش من وقتی اشکی عراق تام حرام نمی و چه آیاتی گویی دیش ما از حافظ نمی از قرآنی که از بر نزان بله تو میگی ارقچیتی نزانه چی لیکن تا گویا از کردم تو ارقچی تو بیولوژی تو امت پرشاد کی تو دین درد کی جنات ته بردان والله دبیشم ناویشم دوران ناوی شخص بیشم وقتی که سروک جماعت کا اسلامی و حرکت کا اسلامی و سيدة دنجي متي أنا بله دنگتی يا أمنها اف ارگومان كل همبر كردان تي مقراني جازي بپرسم لي از دخوازم انها بري خبدنا ميواني خوي دنجي كي فيز الله كي فيز الله تجي بخيرة تجارة كدن لي از باورم كتاب انتين جي هنا در حق ديني اسلامي ده بزمان كرديج نويسان ديه
از پیشی دخوازم او کتابین تا اگر لجام تابن بدا ناسکرن و پشت رجلی از پرسه که لتا بکم سیدا گلو ام چارچوبه کو سیدا نورالدین یکتاج مرا خیز کری و گوتیا کو یعنی حق هر ملت کی هيا کو چ ملت کی چقسی ملت دنجی او لی گلو براستیجی نهاد پراتیک دا وصایا انا اگر گوت پراتیک دا نوسابه چه سبب هنه چه گرک چه هنه کو حق و مافی کردان این روا جالی ملت دن و نه ناس کرن از تدکاری بکرتی ویج مرا بحث بکنم لگل کتابی خواب سلام عرض و حرمت جبو و هر کسی که مگودارید که ابدا محمود دمی و خوش و بختوار و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تعاول بحث کتابی کرد نظام از عاول کتابی خواب بدم ناس کردن از عاول برسیبت بدم از بی نظامم پیشی برای کتاب باشه بدبک و هم جبیر بکنم من 2017 كتابه كي نفسي بناوي اخلاقي ناوي كلية توحيدي تست تجري سيدا وي بالظفرينا كتاب ناي خواندن ناي هم متهز بدوي كوش تمام كلية توحيدي فقه لسر فقه يعطي نفيساندني ولسر توحيد يعطي نفيساندني بپران فقه كرمانجي لكولينو بكولينا كي کارو خدمت من تو ام به ورگر کتاب امام شافعی اجی سر مذهب امام شافعی هاتی نویساندن نه و ل ام به کلتور امام شافعی هاتی نویساندن ام به خدمت کی به شکل می او کری یکی ایسا درکت این نگیجی دسته من به نام اخلاق اسلامی او جی بدیویه که وسا من دنا مسلمان د اخلاق اسلامی گله کی کیم بو مرسروی ملسر تيجين إسلامي مثلا تيجين قرآن السيدة الورا سيدة مل النور دين دزانة مثلا قبل تقوم متقين مخبتين محسنين أم بيفان تيجي قرآن أم بإنفاق نفاق حق عدالة ماف أم بيجي الصبر قبل وانا قو من نابروك فان تيجي هانا لقرا قرآن وحديثي بيخنبر داغرتي أو جي لتركيا دار كتير لقالك باجري ولاتي متفروتني لهي نكشي دستي من قزم أقصى بعسا هادو كتابي خابتم كسي بخوازد قال الفيسبوك كمان ميزاك المروي دري لوكوتي كري كشان تليفون هم مقن بيسانتي كيكا مسعود سباس مالا سيداي مالا نوردين آبا تجي آباتش هروسا كسي كو تكنيكيري كو مبريبا دفن مرا حمي آبا وابدال فتات دامه دبي امجارك دمسلا حق دال مسلي ميزاك كيكا مسعود حق نها ام بيفي زمان ملتك حقك الرواية نرواية خد تعالى يك جناب خد تعالى حق نبي خد تعالى نبي حق قبل خد تعالى نبي حق به هر تشتكو خد تعالى داخستيه وشاندي حق مثلا خد تعالى دبيجي بأن الله هو الحق خد تعالى حق هر تشتي حق خد تعالى آياتك نادبيج سورة بقرة آيات 147 دبي الحق من ربك فلا تكونن من الممترين دبي حق جربتي تدر حق حقيقة نكبة شكو جمانا قبا وساب حق خد تعالى تشتكي حق دائما چرچبای کش کردی سنوروی تحدید کردی و بچاوی حقی بکاتنی خد تعالى بتفاصيل جمرا گوتیه حتى خد تعالى وساب بس حقی کردی ام به زمانه که ام به مقایسه کردید به عدل و آسمان با خدا تعالی هو الذي خلق السماوات والارض بالحق او خدای کو عدل و آسمان به حق چکری مادام که ابتشتی کو خدا شاندی تاخستی حق وشغه زمان ما حق رنگ ما حق ام به ویژن لور نبدستی می گبا حق وشغه ام بویژن تشتی که خود داخل گاوا حق بز مثلا خودات به سده مل نوردیش خان دبی و اختلاف و السنتکم و الوانکم دبیجه اوجش آیت خود تعالی یعنی جهجیبونا زمانه و جهجیبونا رنگی وش آیت خود تعالی گاواش آیت معنی آیت که نعمت خود تعالی سر ما واجب ام فکر بینو واجبیان زمان چیه دبی بخوینه بنویسینه و پی قصه بکن گوات تبان هر سیانه کرد تویش چقدر واجبات خوابجی آنه تی امری خواهده پیک آنیاتی بالا خوابه دی سيدة دقا که بخوازم تشتكي بيجم سيدة بروبلمك تكنيكي هي كيكي صالح دنگ لمن ودقر از دو جاران دبهيزم قالوه لجان وجه وسايانا
والحاصل اگر کو وصابه میوانی مجد باکو جي عاجز ببن يعني دنگ ترك تبجني ينقلمق Ana rındın. اگر Cem Ha. normal. Gava tamam, makasat ve- kadar bir para dağıtman. daha تتنوصل Ana den normal. Gava makasat kadar dağıtman. تمام تشيد بقى قصرا من نما يزنا مقوتنا تاوكل لما مقو بلا لا. اگر Yani ezbejim zaman gava Khudaytala zaman ki dabın merva. Yani himbuna vi zamanı, kasadana vi zamanı, nivisindina bu vi zamanı, leser merva vacib ferz. Şima vacib ferz? Lara Khudaytala de evvel ayeta ku daxsi devi iqra bismi rabbike lezi halak. Binnabi vi Khuday kutay ku khuluqandi devi bixuyne. Mesela Ahmed Khani devi çi devi sername ye nama name Allah'a be nami ne tamamı vallah diyor yani sername nama sername nava nave Allah'a be nave Allah işte tamamını jiber be gava embala khadi khada gadi iyi qara diye bu khuyna diyor diye bu ayet ya diye allama bil qalami Khudi Teala bi qalami ilim dayzanini allama el insana ma lem ya'lem bi insan tişti konu zan dayzanini her vasa Khudi Teala diye nun vel qalami Khudi Teala bi qalami sunduqa nun vel qalami sure qalam ayeteki ve ma yasturun Khudi Teala hem bi qalami sunduqa hem tişti kuj qalami sadir diye Khudi Teala pe sunduqa keki manavi ev ku qalam edevat nivisandiniye gava keseki Khudi Teala bi ve qalami bi ve ayeta sure Nuh bala medkişin ser şerefa ilmi ehmiyeta ilmi nivisandın çuğa akle mera asuke mera vedik çuğa basirata mera ditana mera vedik ki mor ya hak rast binin çuğa merud kar şahristaniyet yani bir medeniyeti belakı meru çuğa dikare embe ve ilmi xwa hebuna xwa meruvate xwa halke bidzanin Khudi Teala gva viyadik nej şahsa kiradık ki nej millete kiradık nej devlette kiradık herkes yaradık bu İro gavat tişti ku sede melenwe din ku tişti ku tut perse tişti ku Kur'an dibeje tişti ku Müslüman dibe jisedi sed zede hevduye vi amreme peju haf sala evi peju haf sala hanına embe veji 15 sala zaruki derke veki de minneti Müslüman ki lugara Kur'an'ı teb geriyay tefhem kir yani dibe tu İslami bidici ki Müslümani ku İro İslamiyeti İslamisten tu bidici ki dinena جبركو ازبيا وهاد بيجم سبب شما تو شما نمينه هذا لو اسلام تشكي في فان تشكي دك لو ديني خدي كي دنا بدا براستي توني اي ديني خدي سيده ملنو لازم بري ايات خوان هنك ايات قبول دك هنك قبول ناك غابا ديني خدي جم هبه دبي ام نفس خويا ام بيجن اماره تبسو نفس خو اماره ام لغورا قرآن راز بکر لیمه خابن ام قرآن لغورا نفس خاطی باوردن yani ev خدا الهی کو ام دبی خدای او الهی کو الله ام خبرناک او الهی کو نفس ما دخوازم ما خبر کری ام لغورا وی جخورا الهی کی دخوازه و مره ربازه کدان نشبر بیا مخابن ایرو مسلمان روشلات نابین گابا مثلا کردا ته orte pencerevan al-Ali Kurdistan mezarı ki biz bütün raş. Naxwazı bibine lawra hebuna xwal ser tunebuna me avak. Lo ma ilo icdaat ede ev tiştê ku ez dibe naykarne. بله سيدي از دخوازم نها تشتكي ببرسم تا بحثا حق وما فاكر وتقول اگر خدي حقك دابا نجبو ملتكي يجبو هركسكي دايا نها سيدة نور الدين يكتاجي قلت بله حق هركسكيه لي نها بروبلما كردان لچار پارچه كردستان بملت مسلمان رايا و تبحثا اسلام ومسلمان انكر و ام دبينن كو مثلا كردان دا جين از دخوازم في برسل السيدة نور الدين يكتابي كم بله ام دبينن كو بله اسلام في حقيقة ده كردان لي مسلمان نادن جلو نها ملتك ينجي انسانك حقي روائك وخدا داي ناس نكا وي حقي تسليم نكا ام دكارن جرا بيجن مسلمان انا
و براستی اگر وصابه و اسلام جدا به مسلمان جدا به مسلمان اسلامی لگور خوش روه بکن امی جواب بکاربن به محتب خورا و مسئله بشورن و و مسئله صافی بکن چونکه گلک کردن ما جبرکو پروبلم ما به ملت مسلمان رایه و ملت مسلمان جی او تشتک و گوتی ظلمین لسر ملت کردکن و جدین و اسلام دور دکیون و سارد بن از دخوازم تبچه و حلوستا دولت لسر آخا کردستانه و ملت دن این لسر آخا کردستانه حلوستا وان جمره بیشن والحاصل قاوا اسلام ته هولی براستی جهر کسی بهتر و زیادتر وکه مسلمان ایشاد دن لی دوی مسئله ده نوسه اما چه صافی بکن سیدان نورالدین یکتام نه سلام علیکم فیضلا گوتنه که خوش کو گوت تو مسلمان ایرو دنیری قرآن تشتک دبیشه او تشتک دنی دکن نه مسلمانتی ملت روجلات ناوین نکوی اسلام تدقیق کرنه فیری اسلامی بونه قرآن خواندنه آیتی و قبول کرنه ببی آوای نبونه مسلمان باوی واندی آوان مسلمان بی اوجی مسلمانن و د ناسنامه وان دا اسلام دنویسینی دینی وی اسلامه ادی زنای بکن مسلمانه حقین کار بکن مسلمانه جامی درد کرده و خدی قهرق و شریعتی که مسلمانه دوی از آنای اصلا قرآن قبول نکن مسلمانه یعنی چه بکه جی اسلام در نکرد اگر امو ساله بنیرن گل روجلات ناوین تیم مسلمانه اگر ام بیشن باوریا وان با آیات قرآن هیتونه تو بنیره بمش ده یکی مسلمان نه ده یکی مسلمان نه دو مثلا کردا مثلا ارد کردا مثلا مافی کردا و ایک ارد ما داگر کرنه بندستی خواه او مثلا هانی مثلا که اولی نه مثلا که اردنگاری جغرافیکی یعنی مثلا ارده مثلا خیر سر ارده و خیر بن ارده یعنی اوان جامرانا به مرا رو ننشتن ارده ما پاروان نکرن به انگلیز و فرانسیز را به امپریالیست را رو نشتن ارده ما پاروان کرن دو بو از باورم مدینوی ساندبول ترکیه پولیسا به 6 زمان اعلان درخستنه که میر برال همبر جنی شدتی بکار نینن انگلیزی، فرانسیزی، فارسی، عربی، روسی، ترکیه 6 زمانه یکی جمع پرسی مگو مافی وانه دشاری جهانا یکمین دا کردا عرض ترکا اشغال کربو ترک و روس و انگلیز و فرانسیز و عرب و فارس بونید بزرگ که عرض خوشدستی مدرخستن لوما ایرو زمان و سربست و مجبوری ایمج قدقه تا ایرونی کریانی پروبلم نه پروبلمه که اسلامیه ارا وانا با اوای اسلامی ارده منه کرده استفا جوی اگر ام جوان را بیجن که ام دبیجنش یعنی ام اولدار کرد ام تم جوان را دبیجن کاورن خدید قرآن را دبیج و این تنازعتم فی شین فردو الله و رسوله این کنتم تؤمنون بالله و اليوم الاخر دبی اگر باوریا و بخدی بروج آخرت همه تشتی دنوا ودا اختلافی مناقشه دنوا خدا حوالی من و رسولی مبکن به خدای تعالی حوالی قرآن کریم بکن حوالی حاکمیه محمد علیه الصلاة والسلام بکن ام جوان را دبیجن فلان کس ورن ام قرآن دین ارتاقه خواهده چه گوتی ام پی رازینه وجه پی رازینه پی رازینه آبن ام پی رازینه او پی رازینه آبن به مناسبه تو بیجه از حقی خواه با آوای اسلامی جوان بستینم با آوای دموکراسی بستینم گلک زحمت اما امکان کردای ایرو اوه که به شدت به ایلگالیت جمعه زمان خواه مجادله بکن از پاش سریا بسکرم بله سیدا yani مجادله من نه مجادله که اولیه مجادله ارده گرک ارده خواه اوش بکی جان زمانی فهم دکن بوی زمانی بخوازم سیدا سپاس دکم از اینها پرسا خاله سیدا که فیض الله یالچن بکم که سیدا نورالدین یکتا بیجه کو مثلا نه اسلامیه کو ام اسلام صافی بکن اف مثلا عرده و جغرافیه لی گاوا کرد حق و مافی خود طلب دکن محتبه مد بیجن کو yani mesela لسر زمین دعوا زمان خو بکن یا جی دعوا حق خو بکن بحثا یک پارتیا
ümmet edikin و ام بیژن به یک پارتی ام بیژن اسلام دیکن و به آرگومان اسلامی لحنبر وان بخواز مد سکنن مثلا اگر نه اسلامی به چما آرگومان دینی و اسلامی به کار دینن و ویچه گلو ام چاوا تف بگرن لحنبر وان آرگومان اسلامی ای وان سیدای ملنود انتشاک پر بالکش گو راسته بلا خبده تو باسا یک پارتیا امت دک ام بی با مجی ل ترکیه جی مخابن هن کرد مسلمان درکتن اوجی باسا یک پاره بونا امت دک دینی خودی آنا ل میدان تن حتی امتاوی هبه دوی تو از کسی کو مگوداری دک براستی جی دینی کو خودی محمد علیه الصلاة والسلام را شاندید روشدات ناوین دا تن دینی دولت دینی سیستم ماهی مسلمانی کو ایرو روشات ناوین هی نل گوره امر فرمان خودی پرانیا نه همو پرانیا وان نل گوره امر فرمان خودی مسلمان لگوره ریپیدان و رخصت و وجدان و مرحمت سیستم مسلمان دوی تو وان مسلمان گوره وی شارچوی او بکم و حتی شیخ سعید دا گاوا شیخ سعید سری را کرد دولت دو ارگومان بکار دانداتن بالا خواب ده ملت می کرد می سوسیالیست و لایق هینه اتشتا فهم نکرن تم به ارگومان سیستم به مرق صدقه دولت جدب را دوگو شیخ سعید دوگو داو شریعت دکه تفهم کرد دوگو شیخ سعید رابی داو خلیفتی دکه جبو کو اوروپا ام دنیا پش گیدا کردن ندکه گاوا بیدیا داوا مساج نافخوایی جی دوگو شیخ سعید داو کردستان دکه به هر دو آلیا جی دوگو ام به سر کردن یا ملت مگاوا مثلا شیخ سعید نرخینه دویل دولت گوتی شخصی مثلا بحثا کردستان دکه طرف دنا بینه باوی من افتشتی کو ایرو هاتی سری me به سدم کو اسلام کا سختر نامه دای او مسلمانی کو بحث یک پرته اسلامی دکه ایرو حق نابه ظلمی بی حق yani hak hakkı derketi gava yeki bu en basa hakka dikkat tu bizane be talan kuşten veran serserime yani en bebe peçüne vanalı du hak der hakkı mera kuşten yani hak deve her tij du goravan dizayn baba deve gava devlet sistemi ko en bebejin en perçe kırına gava basa hakikat tu bizane basa kuşten ve talan amedik yek adu da اسلام کا کو دولت چیکری پیشکش ملت خواه کری به ناو اقشیتی امت پارزی دخزی امت پارزی کو تجمره انا پرس که لترکیه لروشات ناوی هی او امت پارزیات ترک پارزیه تفهم کر او اقشیه ام به نجات پرستیه لوی قلفه که اسلامی کری چه حفظ سلته ملته به هشینه دای دوره انشالله ماشالله الله اکبر به وناج دای خملاندنه او جار گوا بالا خوابه ده جار گوا مرو دخو چاوی مرهن جار هی مرا جیاد کجه هن جار هی عقل مراد به هن جار هی چاوی مرا کورد که کیم دیوین هن جار هی مرا کرد که ev em bir nicat perestiya bi navê ümmetê pêşkêşê Kurda kirî bi destê sisteman çavê Kurdê dîndar jî kor kirî rastiya xwe nabîne yani zulma ser xwe nabîne em basa Filistîn dikin em basa Moro dikin em basa Çeçenistanê dikin tamam em basa wan jî bikin navê em ne lê em xwe ji bîra dike cimkî ew îslama pêşê me kirî ebeden em bivê em wî nabîne Kurd çawa bikin çawa sêdê melenûyê dîn bû rastî ji Kurdan re îlegalîte ne lazim divê em çi divê kêfawiye ji şiddetê dûr ji terorê dûr ji heqaretê dûr em divê birayê me gelî Müslüman eya hûn Müslüman e em bi Müslmantî eya hûn demokrat e bi demokrasî eya hûn layık e bi layıklıkê Xwedê çi heqê îro ji we re heye ew ji me re heye em ne kêm dixwazin ne zêde dixwazin em mücadela viya bikin em ga mücadela viya bikin wê wextê em bivê yek ava yek a du da em gavan viya dikin divê em giş bi hevra bikin kekê bala xwe bidê ana du dünyayê da qet futbol nemîne taxemekî Kurda tenê futbol hebe ebeden Tirk Arab nare wê taxema Kurda futbolê sêr nake em bê qet dunyayê de mizgeft nemînin herê li kilîseyê li mêja xwe bikin nayê di camiya Kurda li mêj nake ê me
امجبو خاطر فلان تخم كرد مسبح حفظ قرقه خلق قريشين دقيرن هرز که مجیون تبل هب دو اشترم یعنی مهین شخصیت اخوان ناز نکس شخصیت که مشخوره دا نانی من ناز نکری دوی روشنبیری ما سیدای ما سیاست مدار ما هر کسی ما او کسی که باسا براتیا گلان دکه او کسی که باسا براتیا اسلامی دکه او اسلام اکو خواهده گوتی از براتیا خوازم تم دویم از امت پاریزم لنه امت پاریزی اکو بناوی سیستم پیشکشی مکری کرم کوله اوان نه امت پاریزی آوا کولتیه دوی ام هشار بو مسلمان ام هشار بو اب اسلام کل روشلات تناوین هی نه اسلام خودی تعالی آ سیستمایی و امت پاریزیا ویجی د چرچبا منفعت و ولاتی و دولتی لما خابن ام هنا بخواه هشار نه دوی ام شخصیت خواه بکن کرد شخصیت خواه بکن از دخوازم جکه که جستیده یکتا نها ویا بپرسم گلو امی چوا بکاره بین شخصیتا که کردی آوا بکن که لهمبر او امت پارێزیya سەختە ئەم بکارەبن هەلوەستێکێ دەینن یعنی me temam fêm kir ako ew dibêjin ummet parêzî ya jî yekîtiya ummetê em bêjin argumeneke sexte ye û derewîne ji bo xapandinê ye li vir du pirsê derdikevin pêşberê me gelo muhafazakerên me mislimanên me dîndarên me çawa baweriya xwe bi vê argumena sexte teynin çimatînin û çawatînin gelo nabînin an do em ê çawa bikaribin şexsiyeteke xwe ya millî û netewî û dînî yani şêkin sazkin û li hember van argumenan bi hevra senkronize bertekan nîşan bidin. Navekî sedayê me li Feyzullah got vana îslama xwedê rakirine îslameka sexte bi gorî berjewendî milletê xwe dewleta xwe çêkinin danî ortê û bi sed sala ye wê îslamê empozê me kirin yani me fêrî wî îslamê kirine di camiya da bi melayê xwe bi waazê xwe bi xutbê xwe bi pirtûkê xwe îcavan salê dawîn jî bi televizyonê û programê xwe ev îslama fêrî me kirin derdorê 10 sal berê pirtûkekê min nivîsan lê Tirkiye yani min gotî îslamda irk sorunu ve Kürtler ew argumenê ku pê me xapandine hetanî niha min tev têda rêz kiriye efendim meribêje ez Kurdim ümmet perçe dibe bi vî medana seknandin efendim kî ümmetê perçe bikиш dîn derdikeve efendim pêxember li Kurdan nifir kiriye Kurd nikarin bin xeyî mafekî efendim xwerbêjim Kurd gere ümmetê perçe nekin dewleta Türkiye dewleta Kurdaye Ereba Kurdaye yani listgê wanê bi awayê olî texmîna me da 22 sernivîsa da min anî ziman yani gerek ev pêşî van lîstikê wana fêm bikin û em van lîstikana bi milletê xwe bidin fêmkirinê ku bi çi medxapînin yani belkî zaman tunê mînakê wan hene dikarin bêjim yani tu wextê bi erebekî ra xeber dîdî maşallah tu çiqa xweş erebî xeber tu vê Kurd tu jî kelime Kurdî xeber dike çi dibe ma zimanê te çiqa muqeddesê me jî muqeddes e filanî yekî ji me re got Hezretî Mihemed Ereb im got Hezretî Mihemed Ereb nine pêxember zê ez Ereb ninim ez muerebim yani bu me Ereb mi got Mihemed Ereb bijî İbrahim Kurd bûye Nuh mi got Kurd bûye mezerê wan nava Kurda daye gundê lê ava kirî wê nava Kurda daye sala ava kirî hetana eger tu pirs bikî zimanê yekemînî cihanê Kurd e Kurdî ye milletî yekemî Kurd bûn milletê din jî wê qetiyan heta postexanekî me bû li vê dera rojekî baş nayêbirim Polonya bû Litvanya bû yani ji wan bajara sê hev hatibûn telefon kirin jinek û du mêr û gotin çend panot kiriye herkê me min got 16 bi Almanî jinekê fêm nekir jinekê got divê çi qas got 16 lem min got hûn Kurdin gotin na lem got 16 Kurdiyê got pêşê me jî wê derê hatine pêşê me ji wê derê hatine yani em jî wekî Kurda hejmara dibêjin ji wî em pêşî gere lîstikê wan fêm bikin bidin fêmkirinê du gere em bi xwe êdî li xwe var kirin yani ez bêjim ez Kurdim zimanê min Kurdî ye gerek ez vî zimanê xwe hanê bizanibim berê digotin me la gotî qîzê xwe neşîn mektebên di zarokîya xwe ciwaniya xwe da jî ya min got ma van melana nedîtine pêxember gotî fûrîdetil ilma ala kullî
Müslümin ve Müslümetin. Yani elim ser her insanı ferze. Bana çıma gotun bırak kizi menesi nakunun. Demek ki ne ilmin bu gotuna kizi asimle bibin, dahi kemeye asimle bibin. Bir avaydı dan seklandını. Vati kizi meçün feri zamanı Türkiye'bun, Kürdiye meci halas. Yek meguem muhavar kırı, düdü mücadele bikin. Aslen geldi hember zamanı mehene. Zamanı evet karın devam kım. Tün eve başı. بله سيدة devam بکی Tabii. بله چه دبه Aslen lehember zamanı meyek aslen devleti bu kanuna zamanı Türkiye girdiği bine muhafaza kı Kurdi kadakek roja Cumhuriyet avabiye ruhay gotun zamanı çen hava şekirne kanuni wan hani irodi derketine arşivi wan ki Kurdi haberdayı perejwan stendine ki Kurdi haberdayı cahil biye ki Türkiye haberdayı insan eki sana biye efendi biye ve hani ne işte Kurd bu konu hatana Aslında devleti, kanuni devleti, düdüğü aslında siyaseta kurdaya. Siyaseta kurda ve 5 salı davin tevli ser asimla zamanı kurdi biye. Civini van kurdi biye, perverdavan kurdi biye, toplantı civini van, çizan meşi van, nivisi van, rojname van, kovare van, her tişti van bir Türkiye biye. Yani siyaseta kurda bu avaki vekili esbejim felaketi jibona zamanı kurdi. Ne la Avrupa'yı, ne la velat, heşi derketini de habibi, em ittifaka ki kurdi çedkin. Kheyr babam, em partiyi kurdini. Demalamın ittifak çedkin, peşi ittifaka ki çedkin, zamanı khab karbin var. Herkes bu karnayım. La Avrupa'yı tutzani vay mesela kumele goye, beri 15 sal alve dera kursa zamanı kurdi ve bu naş tamam Almanya'da. Mesela چه دبیجن وسا او کم بگشتی لسر او کی خبر بدن ناز دقازم تشتکی بیجم سیدا تبحثا کتابا خوکر تگو 22 خال هنا و دو خالان دا ارگومانین کو دولت یا جنبیجن اسلاما Türk İslam sentezi lehember kırda bu kartinin az dقازم via beprsım Gava Kürt bahsa zamanı xwedikin yani bahsa Kürtbûna xwedikin yekser argumana kite pêşberê me dibêjin ku ya gava em mirin ketine gorê terbê da kes xwedê ji me napirse ku Kurdî an Tirkî yek jî ev û bi rastî jî yanî Müslüman Kurdê me jî ji vê bawer dikin û çima bawer dikin madem ev kê sexte ye û gelo وظیفه من نه وجه که ام وان تشتن غلط و ام شاش و سخته نشان بدن و بره وان بدن عالیه راست و گلو امین امن خانه کارم دی بکن آن چی که ماسیه مهنه که او تشتن سخته دکارم به انسانم بدن باور کرن ام نکارم تشتن راست به انسانم بدن باور کرن به من سدمه هری مزن روحی نتوید کرداداتونه روحی نتویتونه یعنی قاسی که ملتی دنال زمان خواه ملتی خواه دبان خواهی او حس کرنا کردا زمان وارتونه جملتی وارتونه یعنی پر جانا تو چی جماعتی گندیان تریب ترکی خبردن نزان خبردن جی خوازرا برا ترکی بزان بارا نزان ترکی خبردن جی دادی به ترکی خبردن تو دیام چما ترکی خبردن ای ولا جمع فرقنا که زمان گش زمان خوادنی گش و کردونه کرو گش زمان خوادنی و کردن زمان خواه خبرده خالی سریته ما زمان وقتی گش ای خواده من کردی جی ای خواده ما خواده کردی چی کنی خواده چهر ترکی زانه کردی جی و ساده زانه تو چه ترکی بیشی عربی تو من عفو که دنگ چه خواده تو کردی جی بیش دنگ چه خواده تو چه عربی بیشی تو کردی جی بیش دنگ چه خواده yani problema me am milleti yani a gel problema heri mezin em ji zmanê xwe hez nakin belkî tesîra propaganda waz û nesîhetê navwanên şêx û melayê nav Müslüman bêjin navê Müslümanê berjewendî xwe da bikar anîne tesîra wî jî çêbûyî lê qenaeta me da hezkirina me ji zimanê me re tune em dî warê da gelek sistem Seyda Feyzullah Yalçın az pirsekê madem wisa te bikim Seyda Nurettin Yekir dibêje di nava Kurdan de rahekî netewîtine. Bi rastî
هبونا رحك نتوي لدجي دینداریه یا جی اسلامیه آنها گلو براستیجی دناوا کردان در رحک نتوی تنه یا جی هیا آن ام بیشن بارگمان به رنگی هاتنه ام بیشن کم کردن قد کردن از دخوازم به بیر ویجوا بپرسم گلو اف براستیجی دجی اسلامیته و یک یا جی جویرا سینورک هیا يعني حسكرناش ملتي خوا حسكرناش زماني خوا روحي نتواتيه جبو خباكرناش بو نتويا خوا وجرا سينورك هيا أنا ونهال جام كردان قالوا اف هيا أنا اگر تنبا چما چين ابويا لجام ملتي دن شي ابويا لجام ما چين ابويا از دخوازم بچيكي جمرة بحصا بيه بكي مالا تابا خودش تارزو كيكي مستيكي ما كردا هيا دبيجة جهاي حوشي بحوشية تعلم أم قدر قيمتك وخدي داير ما أو نخوي هجايك ودايرك لجام خدي إيوك إيه ملي لجامع أم خدي دايما إيه أم بفيجن إيه فطرية أو لجامع قامت قدر قيمتي وكيمة سدمي سبان قدر قيمتي كيمبونا ويتشيه مثلا شبه تشتي فطري تشتي وخدي تعالى وأم بفي ملت دايما جامع كيمة قالك سدمي هنا أم بفي السيستم بأواكي فتش ورسال مدى هاتي والناهي لأم بمليات أخوة أم بفيجن سرفراز ببن جمليات أخوة القرى مليات أخوة تابقارن وأم مليات ترور بن اف کسی کو نابی خواهد کرد ملیتچی اساس او ملیتچی نه او نجات پرستن او فاشیستن ملیت پروری او کو تشتا کو مشخوار خواست اشتراج خواست تشتا کو رز و حرمت مشخوار خواست بر گرتن اشتراج دگرن سیانتا کو مخاش مرور دانین در اشتراج دین نه قبل از همو تشتی اشخوار بخوازم وش از نه ملیت پرورم از وش عشاق جهاد فاشیست بیجا دبردا تشتی کو ایرو ام ببیجن ملت كتب ام بكل خادي درنا كيف تشتي كسدي ملانو ديغو مخابن قالك سدمي هنا سدمي يكمير ام بفيجن او كو دنابا كردا دا روحي مليش ما بيجان شو مثلا ام بفيجن مدرسه كردستان هبون كما مدخل بيشام جيكي وهاتيه گج دنگي متي خاين بله ام گوبکی طایبتی نویس گوبکی دنگی منه مدرسه کردستان بگره مثلا بیش تاریخی بوده حتی هنات زمان کردی به مدرسه کردی هاتنه به مدرسه و شیخ و ملا هاتنه دنگ بیش بچی روگ بیش و هم بری کلام بیش هاتنه حتی براج ایرو هاتنه لیمه خوابن بان دمی داوی هم بی هنک تش درکتن او ایکو مابو او جیشو یک زمان دایی که دایی زاری خواه دیده کرن اند دایی که ایدو دا مدرسه بود دوید پیواجات اوید آشتی دا هنک روشنبیر و محافظه‌کار کرد درکتن و دی گراوی کبرا مدرسه کردستان دوله آلیکاری بکو سیستم آلیکاری بکو مدرسه کرن یک مدرسه کو روحی کردی هم او جسه کرده کرن زمانی کرن ترکی افهم کرن د او ملی دا د هستی ملی دا ای هری رولا وازده مدرسه کردستان ملی کردستانی بود مخابن بعد دمی داوی مدا فکر مدا نبی مدا و هن مدرسه کلیه زمانی ویش کرن ترکی ابا بجاره کی شوال ابا روحی کردی هات کرتنی آدو دا بنابه هن مشروعیتا بکرنه جنا تیربا هبدو تجمشتا چیت کفر داوی دا او جی جبوکو جنج زمان خود در بکره زمان خود دور بکره گاوا ام بخوا دنگی مپارتی منار سیدا كلام كبيش دوام كي لا دنگي توجه دنگی مپارتی بغیتیم استاد بیم گاوا ام مثلا خدا تعالی موسی علیه السلام را دبی همون ملت کرد عالم کرد دبی اول جنو زاری خواه برای خواه ده شخصی که چه مسلمان چه نه مسلمان با دبی اول شخصی ورا فایده ویبر پشتی عائله ورا پشتی اقربای پشتی جیران پشتی ملتی وی یعنی ور چارچوب فرق خدا تعالی موسی را دبیجه دستوری ابراهیم آیتا پیجا دبیجه
ان اخرج قومك من الظلمات الى النور فدار موسى دشينا يا موسى هر قومي خو جتاريتي داخل روناي او خد قبا او بفيجن وظيفه داي موسى هر مسلمان قدر بشي قومي خو يعني بزمانوي بكلتوراوي بشانداوي خد تعالى من هر پیغمبرك بزمانوي شاندي معنا وشي وش بري يونيفرسيتي تونه ومدرسه تونه پروفسور تونه بو زاننگه تونه بو انسانی کو ملت پرورده که پیغمبر بو ماموسته پیغمبر بو ماموسته پیغمبر بو خدا تعالی جهر ملت کرا جهر ملت که پیغمبر بزمان بشن بیجا تشتی کجمتی خواستن مرلی کرتا روشبیری کدا زانه کدا بزمان خواه بنویسه شخصیده مردی بو سیاست مداری و بزمان خواه قصه بکر چروکی ما امبوی جشینی ما گریه ما کنی ما عشقا ما خوی ما اوینا ما همو تشتی ندرا بکردی به ویش شاقه ام روحیتی که کردی ده ملدی خود گاوت هلبستی خود هلبستا کردی ده شیری نبه کلاما کردی ده شیری نبه نویسکاری پرتوگال نویسی نگو اسلامیش خواهی نای خواندنی ایلای قصه کلری نای خواندنی yani tüşteki meyku beraber militir her tünü ama ve em diye gelle ki servis yakını bu abi ve evin netevir em bir hasiyeti me hasti me netevir le sistemci ve başta zanı bu hatırı bir tünne bir hammu derfeti kartine o mukhaben em bir desaladar dimine کسی کو دخوازی بی هستی راکش قوتا ما هزامه زمان ما امکان ما ترینو بله سیدا نها از دخوازم برای خواه بدم سیدا نورالدین یکتا مگو براستی ملیت پروری نل دجی اسلامیته نه دجی دینه لوی داره سینور نجات پرستیه لی امنها تشتی که پر باشی دزانم کو برای پشنگ کرده انسان دیندار بون لینها محافظه‌کارن ما دیندارن ما براستی خجلکی پشت دانه دور دانه اونها یعنی هند بیشن اف نلدجی هبر لی گلو چما آهان ها محافظه‌کارن ما خمسارن لهمبر زمان خوا خمسارن لهمبر نتوا خوا و سببا ویچیه اون دکارن سبب وانج برا بیشن و گلک مروف دکاره لهمبر وان سببان چه چاره و امبیجن چاره سریان ببینه و پیدا بکه کرد کارن چه بکه اما از دکارم چیزی بیشم سیدا مثلا پروبلمه که دنگه هیا از دنگه خواه پاشت دبییزم یعنی که صالحه گرته بکاره بیوه صافی بکه باش ببه جمع نورماله اره belki cema telefon vekili bir jüri be بله تمام سبب محافظ خمسارية محافظة كارن كرت لهمبر خبات نتويي زمان كردي از دخوازم پیشی و جمرة ایزاح بکن و پچ رجی گلو ام دکارن چه بکن نهاد دسپیکی دا وقتی نخواه دولت اسلامی بو ها وقتی عربا دا ها وقتی عثمانی دا ای ریبری جوی ملتی را دکرن و دخواستن جوی ملتی آنی را مافه که به دست خوابکن و وان گلک باشی او لیستیکین دولت لسر کرده فهم کربون دانین زمان مثلا شیخ عبدالسلام تشتیش دولت عثمانی خواستی هم تفید زانن یعنی تشتی رو استو سیدای ملک فیضلا دخوازن وان تشتا دخواست گرتن ایدام کرن شقاس سرهلدان کرده هون بری تف ریبریا انسان اولدار داون اما سالی 1917 ورده یعنی پیشتی سوسیالیزم حتی لیا سوسیالیزمی به تایبه زی لآسه روجلاتا ناوین بیلا بو و چاخی ایدئولوژیستیمه بیشم یعنی کسی می ایدئولوژیک پرست درکتن ارتی وان ایدئولوژی دانین پیشیا مافی کرده دانین پیشیا نتوی بری دگوتن جمعه وقتی اسلام به حاکم شخواه ترید اسلام دینه که عدالتیه و خودی چاق دوامه داوه وجین
ev devleta tağut li wetenê zulmê nakir li me jî kiriye gelekî Müslüman û dîndarê me jî bi dardakirinê qeydê êwe lêwatê İslam bibe hakim herkes dikişî heqê xwe deka were em pêşî ji bona hakimiyeta İslamê mücadele bikin îmana me Kurda hinekî ji netewê xurttir bû me jî gode baş bira pêşî İslam bibe hakim lê zeman hat me dît ku Müslümanê wan wextê bûn hakim ji kafir û layık û münafıqê wan xedartir bûn di dereqê mafê Kurda da. Ha, di wan demên berê da evan lîder û rehberên Kurda evan lîstikê wan fêm kiribûn dîsa serhevdana dikirin. Lê vê îsî 40 salê dawîn, 50 salê dawîn piştî sosyalîzm zêde ket nava Kurda jî êdî ciwanan, xwendevanan ez bêjim sosyalîst û layıkan vana pêşî ji rehberê orê girtin, pêşî ji mela û muhafezakara girtin. Nehîştin ku ev rolekî xwe xweş bilîzin têda. Wan dan pêşî o mehanîn divê derê raş derxistin. Yani berê çi qacara serhevdan çêdibûn eger têkçûn biba jî qetliam bibana jî kes nedibû Türk. Dîsa ser Kurdîtiya xwe diman. Lê ev siyaset û îdeolojiya vî 40-50 salê dawîn Kurda tamamen ji ruhê netewî jî dûr xistin, ji Kurdîtî jî dûr xistin, ji kultura Kurda jî dûr xistin. Tiştekî nehîştin yani. Çi pêwîst e? Me got pêwîst e em ser Kurdên Tirkiyeyê eger biaxivin yek gerekî Kurd qanûnên ku astengin bizanin min çi ne li hember wan qanûna merivê çawa bikaribe mücadele bike. Ev yek. Di do di mala xwe da û têkiliyê bi hevdora serî sed gerek zimanê xwe bikarbînin werin. Sisê gerek ne bi Müslümantî ne bi demokrasî min îro weşan dibû yani. Sê afatê mezin serê Kurda ne bi Müslümantî, ne bi demokrasî, ne bi sosyalîzmê, bi tu îdeolojî, bi tu dînî, bi düşminên xwe bawer nebin. Bi tu awakî wan nexapin, gotina wan pê ihtibar nekin. Wê çaxê merûtkare bê serhemdê xwe ji xwe re tiştekî deynin. Lê siyaseta Kurda ji serî sed gere bizvira Kurdî. Siyaset vaxtê nezvira Kurdî, siyaset wê me bikin kolê dagirkera. Ez wê baweriyê da. Sabî spas dikim ez niha jî dixwazim te behsa asîmîlasyonê kir dengê min li min vedigere ez Pesa ketiş nabim. Dengê xwe hadis nebe, em jî hadis nebe. ne vala ew ka min de xerat be seyda yani em dizanin ku asîmîlekirin ji navbirina zimanekî li gor dînê İslamê heram e qedexe ye çünkü Xwedê afirandiye û ji bo wê jî pîroz e asîmîlekirin Belê. lê em jî êdî ez dixwazim behsa asîmîlebûnê bikim yani yek dike yek dibe Belê. niha bi rastî me êdî weke tiştekî normal em dibînin ji bîrkirina zimanê Kurdî neaxaftina bi zimanê Kurdî em dibêjin yaw çi hewce ye ji xwe eger meram îfadekirina derdê xwe baz dikarim bi îngilîzî, Almanî, Erebî, Tirkî jî îfade bikim ma çima ew qas mihîm e zimanê Kurdî û bi vî rengî êdî em bi xwe jî xwe asîmîle dikin yani tamam asîmîlekirin ew em bêjin weke sûcekî ye lê gelo ê ku asîmîle dibin em bi xwe gelo li gorî dînê İslamê em bikaribin ewkekê dînin pîvanekê dînin bi rastî divê de sibe du sibe mehşerê li hember li huzura Xwedê meîdeyekê vê jî heye anna ya jî mesuliyeteke me jî heye li hember zimanê me anna hinek dikin bi darê zorê lê em jî gelo li hember vê darê zorê dev jê berdin anna ez dixwazim piçekî behsa asîmîlebûnê dikin êdî ez dibêm qey Kurd jî piçekî berê xwe dane ewkê ye bi awayekî bi rizayê xwe ber bi asîmîlasyonê ve diçin li gor dînê İslamê em dikarin vê çawa binirxînin Pirsa we ji min bû ji sêdayê me ye. Feyzullah kekî Niha tiştekî ji Seyda Feyzullah Kerem. kekî Feyzullah di dengê bidikî Tamam denkte. erê
همش فرق که سیده ملوی دکارو دیام بکرن فرق تو نبود. ام دکارم وی پرسه وکه جوا اردوکان بپرسم وقتا ماجی کم دبه ام پاشه جی گوتنه وی دای بست نمی برنامه خو خلاص بکن. اشترا که گاوا امبری زمان آیت که آیت خودی و خودی بخواد بعض که معنوی امبری پاراستنا وی لسر ما فرض لسر ویز ملتی فرض لسر ترکی لسر ترکا کردی لسر کردا عربی لسر کردا همون دوان زمان کسی که بخواد وی آسیمله بکه دخوازه آیت که خودی تک بفن نمین ورته نمین آواج برا سیدای ملنوی دین حکمی ویاد فقیه دا چی دیسم چی برا برسی بده یک اوی گو دخوازه آسیمله ببن به ایرادا خواد و هنگ جارا بلو منفعاتی خواد تر گورا پوستی خواد تر برا خواه بده جبو که مثلا منتالیته هشمندیا ملت که فهم بگه که دوی مثاله که بده گل انجیدار تشتی چاندینی امی تمام نباتاتا جرا سه تش لازمه آو آخ تاف جبو گله کی بو گل جبو داره کی فیکی بده جرا آخ لازمه آو لازمه تاف لازمه تشتی ام بویچی تشتی طبیعی دما تو گله ج کوکی وداج آخر را که چه 4 ساعت دن دمره تر تفهم کرد جبو کو ملت کی بو ملت دوی ملت لسر کوکا خواشین با منتالیتا وی مجوی وی روحیتا وی و تمام انبوی نفس اجبرا مطمئن به دوی خواه آیدی تشک حزب که مثلا ادی از خواه آیدی موشی حزب که جی موشی ترم بارتوی ترم سرتاشی گنده خواه جی سرتاشی ترم قبیله خواه حالا خود ده امجور شون یا جی قبیله مزمه که خواه گردای ملت که دوینه بای شاقی تشتی قبیله منا ستاشی میادی منا ملخالد ستاشی عزیل یا ببیجن وارتو موش تمام کرد تد هجایی من جبو که از مروک سرکرتی بم از مروک سرفراز بم دوی اب تمام هجایی کفاده دایمن دیری کفاده دایمن گوشتا سرفراز بم گوشتا دا حیات خود تدبیق بکم او جی به زمان تکرنی گوا زمان نبه زمان چو چیروکی کردی بیبی عشقا کردی مثلا همو تر تفهم کرد چواد آخ گلج آخر کوک خطان اشته به مروه که گواج کوکا خواج ملت خواج گنده خواج عشیره خواج قوم خواج گوا هات خطان دنی نمرجی که وقت داره قواخی سپینداری به تن مزنده به یعنی حیات که کردی دوی نمر نجی گاوت تو به چند و زمان و ادبیات و چروکی خواه مزن به تو مینا داره گوزی برفره داره لجمع سیده ملنور دیزانم لجمع موشی داره بی هیورگه و بیا سور مزن دو بکی 100 پس بینده مخل دو کدی پس بینده مخل دو لجمع انسانی گاوا لکوکا خواه لزمان خودی در بی که وستایی مخابل dünya velaté ku em perçekin vê ruhiyeta Kurda vê mentalita vê hişmendiya Kurda dizane dixwaze Kurda ji vêya kêm bike yani bendê nabera min û te û sedê melenûrê din û an bê aqrebayê me ne wek ê milletê din eşîrtîr cem gelê qewiye ya xwedê ji we razî be yek li dijî mesela Xwedê Teala wî ayete dibe şuûben ve qabaîla bela xwe bidê Xwedê Teala dibe me hem hunkirî millet hem qebîle nav milletê de qebîle heye ne wisa seyde melûdê çêtir dizan ê ku mere gudarî dikin hinek li dijî milliyetbûna me derdikeve hinek Kurdayê rabîj dijî eşîrtiyê derdikeve yani her du jî li tiştê fitreta Xwedê derdikeve heq çi seyda kekê Mesûd heq çi ye tişteka fitrî ye hewa çer heqe av çer heqe nan çer heqe her tiştê fitrî ye zimanê min mentalîta min çîrokê min rengê min her tiştê min tiştê fitrî ye Xwedê dayî min Gava tu viya bixwaze ji me bike tu zulmê dike zordariyê dike kesê bê exlaq zulmê dike kesê bê edalet bê exlaq e kesê ku gav exlaqê wî hebe çi ji xwe re dixwaze ji te rej dixwaze kesê ku exlaqê wî tune be her tiştê ji xwe re dixwaze û tişkî nadide meslekî me Kurdayê dibe çi divê ew kesê ku nan kerî kir perçê mezin ji xwe re girt ê piçûk da te pire hevaltê nake
Evan kesi gud ve Müslüman embre hebe keri jinadım me non tev girti seyda mesela kesi ser hadizane kırtul hey yani deve kırıntı Türkiye'de jara yani kırtula jinadı hacar he van kırtula jinadım me even ne berati van ne insaneti van ne mrovati deve emle xadi der ke emle hebun xwa çawa guleki be avu axu tab naji ملتێکی بێ چاند و زمان و ئۆل و عەشیر و قەبایلێ خۆ ناژی و نەکن دینامێتێ نەکردنێ ماڵباتا کووردا ماڵباتی پەرچە نەکن عەشیرە پەرچە نەکن تەمام تشتێ عەشیرە تشتێ خراپ jî hene عەشیرەتî ئاغاتî ê zulm ji kirin hene ama hinek ew عەشیرە henin hinek em bivê urf adê عەشیرە henin xwedî bine qanûn e ez xwazim ya bibêjim nizanim asîmasyon te bersiva te da neda nizanim براستی از گلکی کیف خوش بوم من دخواست وی هم ببم تجی بحث کرد گو یعنی خودی لدرکتنا زمان خوا فرق ناکه کیجان ملت با کیجان زمان با لسر وی ملتی و لسر وی شخصی فرضه و د دین اسلام دا معیده فرضه پکنه آنینا فرضه جی بلیه دیاره yani belki de Kur'an'da rast u rast negot be xwedî derketina zimanê Kurdî farz e lê li gor ez dibêm qey çarçove û qaîdeyên İslamê hûn vê ew jê derdixin vê pîvanê keremke û eger tiştek farz be jî û insan wê farzê pêk neyne ez bawerim müeyyideyeke wê jî heye زقیق سرکن دقیق سرکن سوده مریض قصور مزنه که خدا تعالی قابل تشکیل دوی امر دکه امری خدا فرض خدا تعالی دوی اقیم الصلاة لمیج بکه اقیم الصلاة لمیج بکه یعنی معنی فرضه خدا تعالی اول آیت دوی اقرأ بخوینه امری خدا گو بخوینه واجبه یا گو تو دنبا تمام قرآن تو آیت تیگه در تو بهما بزرقینه مگو چه زمانه کی واجب فعل به هیم به گوت نه بلرا تو شکر ناکی نعمت خدا تعالی دی و این شکرتم لازیدنکم بلا خو بده نام خدا از یج بین بک وطن دوی بم دبی ام شکر و حمد تبهم نک مرو شکر هم به نعمت دینتی ملت من نخواش کرده شکر خدا در افشاش یعنی مو به حمد خدا را شکر کردن هم به نعمت خدا تعالی نعمت زمان نعمت کی خدا دایته دبیت تو شکر بکه شکر کنه و چیه؟ گرفت تو قصه که اول بخوینه بنویسین مالا خود هرکس به کردی بزاری خوره به کردی به تکلی خود گش به کردی بکن او اشتاقی دور اوده یعنی او فرضیت او فرضه و واجبه مرو قوه نه که مرو هم به نعمت خواهی تارا نانکوریه دکن کرم بله پرسا من داویه سیدا نورالدین یکتا وقت من نما از دخوازم همان پرسیجی جواب بکیم yani براستی تمام ایک ظلم خود که ام نهاوی ما بحثا ویش کر لی لهمبر ظلمي لازم حلوستا ما تشاوه بهنك دخزن زمان ما عاصمه لا بكين و ام بيجن زمان ما كولتوري ما ام بيجن قفد زمان ده چه براستی دیروک ده چه ادبیات ده چه ام بیج گوتنه پیشیان هر تشتک ده چه ملتك جهوله راد به و ده چه ام دزانن مثلا اگر ام تشبیه بکن ده بيجن کشتنا انسانه کی و که کشتنا کائناته يعني و گلو کشتنا زمانه کی و کشتنا چانده کی ملته کی جهوله راکرنا ملته کی ام دکارن چوا ایدی تصور بکن و از دخوازم لوی داره کردان ام بخوا ام رخنه خوا بکن özeleştirdi بیجن براستی مادم اوقس محیمه گلو امی چوا و بکن کت ناوا ملت خدا و باوریه بلاف بکن اگر از زمان خدا خودی در نکوم از حمد ناکم جبو نعمت خدا آکو دایمن و سبه لازمه از حساب وی بدم گلو امی چوا بکار بن و راستیه دناوا ملت مدا محافظه کرن ما بکردن من دمدار و اولدار بدن قبول کرن و بدن باور کرن دنگ تنای سیده آن هم دقیقه تمام کرم که آن هم دنگ سرگوتنا صدای من فیض الله خوازم و که کیشی پیوا بکم و در واسی پرساته بم آسیمله کرن مگو ظلم حرامه یعنی پیغمبر علیه السلام دو بیشه
إعانة الكفر كفرا ورد الكفر كفرا ولسر اوش دبيش الظلميش دبيش عليكاريا ظلمي الظلمة ورزا الظلمي اوش الظلمة يعني أصيم لكرنا ملتكي اگر مرف بيش بلي حقيوية از بزور دكم وياد بظلم مرف بيش نا حقيوينن خالي ما چكريا ما فديني او كولنا هم دكانو مناصيم لك زمان وانتكم تنه وياش دبك كفر تك دبيشن هر حالو كاردا وقت مرف عليكاريا وانبكه مرو گناهکار مسئولیت اویه یعنی یک شرادی الا توی هر خمار بلیزی و توی چیم که فقط خمار دلیزی ابتا زور خمار دلیزی که اوش گناهکار دبی توی گناهکار دبی تو که فقط هری بکی توی گناهکار دبی یعنی گره مرو جوی ظلم هانه را چاوی خواه نگره حضرت حسین گوتی چه گوتی جهاد هری مزن او که مرو لهمبر ظالمه را مرو تو ظالمی ظلمه نکه یعنی لسر من فرضه هم لهمبر ظلمی در کم درخی ظلمی دا آیت پرن هر حدا دمام اقدیا هم دکارن چه بکن سه ادکارم سه خالات یا بیشن یک گره وصفات تمام کرده هر کس مال خواهد کردی خبر ده زمان خواب کار بینواره دو وظیفه روشنبیر و نویسکارن کرده زمان خواب کار بینن بنویسینن به کردی بنویسینن به کردی بخونن مقاله بنویسینن چه روکا بنویسینن چه داخلی هم بنویسین البته بنویسین بس برا بکردی بر اس سیاسی وظیفه سیاست مداره گره سیاست مدار ده چرچوبا یاسای دا همیشه دولتا ترکا مافی زمان خواب خوازن همیشه ایرو باوا که دموکراسی دو دنیا ده حق حقوقه ده ناونتوی دا دکارن مراجعاتی ناونتوی بکن دوز حقی خواب بکن حقی خواب خوازن به شکلی هانی چند به جرا سفربری که مرف اعلام بکه از باورم به پیشی لیوار گرتن و جمله داوینشی دو بیشم سيدا ام دكارم دسي دقه از دكارم دسي دقه دريج بكم لتا گوتنا كه پر خوش كوت از دخازم پرسا كه داوي هم لتا بكم جي سيدا فيض الله ام پشتر هم دكارم بگرن تاگو نديتنا ظلمه يانجي بيدنگمانا لهمبر ظلمه جي ظلمه بله نهایت یکو وی راستیه دزدانن هری باش دزدانن کینه هم بیجن سیدانا ملانا ترک و کرد و هم دزدانن مثلا لترکیه جی سازمانه که بجرا بیجن دیانت işleri başkanlığı و گلو حتی نها وقت لهمبر وی ظلم اسیمیلاسیون وی پولیتیکا دولت دیتیه کو دینداره کی ترک انجی کرد جماعته کی ترک انجی کرد انجی ام بیجن دیانته دنگ خورا کریه و گوتیه اv نراسته و براستی بدنگماینا وان چاوا هم دکارم بنرخینن çünkü eko ve rastiye her baştızanın eva بدنگمانا لهمبر ظلمه ظلمه به şeytaniye به زمانیه از دخازم اگر کو ve rastiye nabinin çima nabinin eğer de binin çima denge xanakin و اگر دنگی خود نکن اف چما هنه همه بکرتی بحثا دیانتی و جماعتی و هم بیجن دیندار و ملاین موجود این لترکیه و اید لکردستانه وی حلوستا وان دکاریش برا بنرخنی و داویه دازش که فیض الله شی بپرسن و همه بگرن برسه و بیازه بدم نره اما جبو هر دو پرسه هم دکارن هر دو برسه بدن آیره آیره وقتی جمهوریت آقا بو و شخص تملی دا انکار کرده و راکرنا تمام بنگه اسلامی بو فقط سرهلدان چه بون جماعت بخواه ادی دخواستن یعنی لهمبر وی سیستم در که من رابو 1924 دا دیانت تشکیلات دا دیانت نه تشکیلات که دینیه تشکیلات که مسلمان ها به سیستم کمالیزم و بده گریدان او تشکیلات های و مناسبت هاش مفتی که مدگو دگو ارزان نه اسلامیشی کنی و اسفی مدابه امیش اسفی دمیر الدابه و چاقی دمیر الباش مقام بود یعنی تشکیلات سیستم که لایق تجوی تشکیلات تو نکاری حکم اسلامی قانون و نظام اسلامی بخوازی بیجی براوان مروی هانا اسلامی بیجن یک دوجی جخواد شیخ و ملا و عالم و مسلمان جیران مدا او حقوقات تونه یعنی حقوقی که بیجنم قرآن دین نابر آخه حقی کرداج بدنی و جبرامه مسلمان او حقوقات جمع کسی تونه من حتان ها ندیه ها بیجی من ندیه
بله وسپاس دکم جوارا و تماشاوان را و سیدای من فیض الله را بله بله سيدة برسا من ديارة يعني ماگو ایکو ویراستی دزانن هری باش دزانن سیدا ملانه و انسان دیندار و غلدارن و ام بیجن جماعت و سازین دینینه و اما حتی نهاجی 100 سال نه پولیتیکا لسر کردان دمشه و کسک جدنگی خوا ناکه و نابینن لوما ناکن یعنی دبینن لناکن و از دخوازم پچکی و هن هلوستا سازی جماعت و دیندار و غلدار و سیدا و ملاین کوفی چاوی خواه جیرا گرتن هم بحثوان بکن و چما وصایه حديث پیغمبر علیه الصلاة والسلام دبکو زعید بجنک دل راسه دل ساکت الحقی شیطان آخر است ایکو حقی الهمبر حقی بدنگ بیم دل شیطان لال ساته گوتن بشکل دیشته گوتن انها ایرو کسی کل ورات ما ام بگوا راست سیستم که ام سازی کی یا جماعت که ام آواد که نل گورا شرط و مرجع خواهی گوتی گورا شرط و مرجع سیستمی گوتی لگورا وی سیستمی پارتیش دی آوا کرنه جماعت دینی و کماله و نسازی سیویلیش دی آوا کرنه آوا دوی شرچوه دا دنگی خواه بکه او کسی گوتو دوی چه با بحث حقیه ناکد تره خواه ناکه او کسانا مموری وی سیستمی که دقاق و تشتی که الهمبر وی گو وی معاشی هم ببره معاشی هم بری من آبه که سر گله ور برنی گل حشت بم جبروی که جوان تشتا جوان انسان وسا ام بویژن تشتا که ها بانا مببی برای که زحمته ل انسان دوی هب کسی مصلح هب نه کسی صالح هب کسی صالح پر کسی مصلح یعنی کسی کو اصلاح دک یعنی ام بویژن چاش سیدا باسکر کو انسان کو ام بوی من سری خواراکن قصابکن ام بی ظلم و جرا بی راستی جرا بی مثلا ام بی جن لخوا خدی در بکه و مجادله بک دبی ادکسانه هبن yani او اصلاح دکه قامر اصلاح که مرا چکر و شغی مرا قرب او بک او جی انسان سر بخواد دبی به تو اوای تکلی وان به سیستم رتونه او کسی کو تکلی وان سیستم را به کسین کس او راستی نابیجن بالا خو بده مجال چیروگه که متشکی نویسی مگم سر پروگرام ایچه که ملال قبول نکرد مثلا ام به سیستم عدالت و دارزاندن و تا فرعون جی آنا پر پیجاتره از یک میناکی که بدم خلاص بکش بو کو فهم کرنه یوسف علیه السلام کوله بوم د سارای فرعون دا او جنا عزیزی مصری ام به یک جوان عزیزی وان ام به سروق سربري وان ده ضابط يوسف عليه السلام خبر داناني حكى قصص او القران ده هي بالا خبدي و او فرعون كنتي قلتنا ظالم ويك امير وي هري بلند ام مش شوردار وي هري بلند ام بيجن قالوا محكمه دك شو محكمه كي بعداله دك دريد يكيج اهل الجنيتينتي دبی که میزه که ویا گلو عجبا جنکه دزافتی یوسف دزافتی حاکم دبی چه اگر کراسی ویج پارا دا قلشی به جنکه دزافتی نه اگر کراسی ویج پیجا قلشی به یوسف دزافتی بالا خود ده یه کوله کی جوی وقتی دستار فرعون دا وی کارتی سری چه سیستم که به عدالت داتین محکمه که به عدالت داتین و چه امبی اوت ده مرواتی نوسه پکی اجواب پرسن او کسی بود دوی ام خلیفانه دوی ام شیخان دوی ام ملان جماعت بگره حتی دولت اینو چاوی به مخالف خوار مجادله دکه اما یک آتو دا موسی علیه السلام چو جن فرعون او دای فرعون زمان دای گوازی خرطی که تمام خرطی کم کر هر داجی لبو قوزی خواب کارانی هاتن یعنی و موسی بسر کرد ایرو مسلمان ایرو وی درفتی وی حقی وی حقوقی داده مخالفتی ناده وی شاقی سیستم فرعون سیستم آنا پر چیتر و پر پیجاتر اگر یک پروگرامه که مرا چه که از دواتا حضر عمر دواتا پیغمبر دا جو قرآن هنگ دلیل وسا نشان بدم و وان کسی گدوه ام لیدر و سروگ و سرور مسلمان و این نبا خواهده نگه و سیستمی بری
بله. جبری وانا نکاتش کی بهش که وانا جوانا تج نخوازه عدالت جوانا نپی اگر کشان دوی یک شیء که آنلاین بیرامن دوی سوسرتا هری مزن اوه مروج ظالم عدالت بپی یک بیادی آنلاین بیرم حسن البرنای کیه نزانم یکی گوتی جامعه بخوان جاره کی یار امروز سخوا خود طلا دی ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسككم النار دوی هون میداریا ظالمانه میداری نکو علی نکه ام قلم خود که ام به طریق خود که ام زمان خود که سعادت تلویزیون دای ام به مرحمت به وجدان به عدالت به هشن به اشمدین فاشیسم هر تشتن ام مسلمان میشی بله سپاس دکیم براستی برنامه که گلک خوشی کمجی گلک استفاده کرد لیم هاتن داویه برنامه خو حتی ما 15 دقیقه جی دریش کرد لی از باورم میوان مجی جه ممنون مان چونکه هم از دبینم پیامان مساجان جمره دشینن هینجی لیم پروگرام خو بگرن جبو ایرو اگر گوتنه که باید داوی هبه از دخوازم وان بستینم و پشترم برنامه خو بگرن سیدان نورتین یکتن گوتنا متونه برای هر کرد خناس بکل زمان خواهی در که بله صافي سيدة فيز الله يالچن سلام و رز و حرمت با و حمیه و همون کسی که هم بوداری کن ایکو پاور کن ایکو پیام شاندن هر بس جوارا کسی که و تکنیک هانی بری و بری و هر کس گو لزمان قنه تواخا ملت با خودی بکن سلام رز صابن سپاس بله تماشاوان هجا ایرو وکه کواجی دیتیم گلک میوان مین هجا هبون سیدان نورتین یکتا و امبیجن فیض الله یالچن ما چارچوبه دینی اسلام ده خبات نتویی و امبیجن دوله پولیتیکای اسیمیلاسیون دولتی و لهمبر به مسئولیت کردان بگشتی لسروان خبر دا از باورم برنامه که پر استفاده دار بو د برنامه که دنده به میوان نو امی ان شاء الله لپیش بره و بن حتی و د می بمینن د خیر و خوشیه د بخاطر و